Yatione Campisaram, Takipuniani Hilat Culiacanaca. Ex-ministra Nemesia Chacollo, Culiacachaka, Tunta Tajay Unhesita Rakicheja, Oxa Toquete y Pirinaca, o Camaraki oposición Takangrina Casaparakiwa, Takeni Ruya, Taripayatanya, Paja, Kamata, Pocasinya Pauca Machina Carjamasa, Sinakamato, Yatanio Yaparaki. Comité ad hoc Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari La Paz Marcata Kenchki Remigio Figueredo, Mait Oyewa Justicia Toquero Taripa Eñapa ex-ministra Nemesia Chacollo Culiacaru, Chactata Fondo Indígena Anuali Apnacawita. Justicia han políticamente apnakap kaspat. Si okamte apnakas kaphanega patun ka provincia. Hupa kasu nanakaja satapta luntata. Hanina nakak luntata kapte. Pero Culiacán Huchane, Filipa Huchane, Jorge Chuque Huchane, ya que dirigente na kitina kita kolk absu kunaka Huchan, Hupanaka justicia untata panay. Hanu kam imhatasinya políticamente utipante nanakaja, saphawa, hane Huchan utkandaka, justicia indígena original ugaro sarantapja. Ucampiwa nanakaja, untasip kalakeja porque constitución política del Estado que le catarake, ¿no? Uga corrupción na behani kunaros purkinyanit, je 20 provincias tuba panay tuba katar bartolina sisaga, una chata cheja hupanagaja kun hamsa, unuraj ungraj aptapipjani, ukat hamawana luchaskakta, entonces kananche sinya pao kaxisto, nanakajanit unancha tap kiristkulaka. Chactata Fondo Indígena Anuali Apnacawija Yancachawa Chispaya Estado Toquero, Pacayactunca millones de bolivianos Colcanaca Anuali Apnacawimpi.